Solido iko determine kupiga M23, na hapa tumekamata maeneo za Kisisi, tumekamata maeneo za Murimbi. Vraiment tunafuatilia adui hadi kote kwenye alipita. Inaomba adui anapata moto mzuri kabisa. Hao mavishana wamejitoa kwa usalama wa Kongo. Ndio. Pale tunaanza panda bilima ya Murimbi. Kwani adui ni moga. Adui amekimbia. Adui ni mtoto zaidi. Ile ni maeneo yenye M23 ilikuwa ndani, ye tumekamata kwa asubuhi ya leo. Sawa. Nikisana wakongomani mutapata. Imirwano yongeye kubura mu gace gakomeye cyane karimo M23 ndetse n'igisirikare cya FDLR. Izi nyeshyamba z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR zikaba zimaze guhangana bikomeye umutwe wa M23. Ni imirwano ibereye mu by'ukuri mu duce dukomeye cyane no muri dukomeje kuberamo imirwano iri mu burasirazuba bwa Kongo. Mwari mumenyereye yuko M23 ihangana na FARDC. Uyu munsi wa none ntago ariko ibintu bimeze. Imitwe ya M23 na FDLR yongeye gukozanyaho mu bice bya Kiwanja muri teritwari ya Rucuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko Radio Okapi yabitangaje, imirwano yatangiye ubwo hatambukaga ikamyo yari itwaye ibiribwa bya M23 iturutse ahitwa Kazaroho mu gace ka Bwito. FDLR ngo yashatse kwitambika, impande zombi zitangira kurasana. Imirwano yaje guhosha rero nubwo hataramenyekana baba baguye muri iyo mirwano cyangwa ngo bakomerekeremo. Kundi ruhande umwuka si mwiza mu gace ka Tongo, by'umwihariko ahitwa Mudugudu Shonyi na Rusekera, aho umutwa wa CMC Nyatura n'indi mitwe ikomeje kugabaho ibitero M23. Ni mu gihe uyu mutwe waherukaga gutangaza ko ugiye kuvana ingabo mu bice wafashe ndetse ugahagarika imirwano mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Rwanda agamije gushaka amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibyo bitero bikomeza kugabwa kuri M23 bishimangira ibirego bimaze iminsi ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zikorana n'imitwe yitwaje intwaro mu guhangana na M23 mu buryo zinayiha intwaro. Iki kinyamakuru cy'umuryango w'Abibumbye Okapi ivuga ko hari abarwanyi ba M23 bafashwe na Mayimayi ahagana Tongo. Nubwo iyo mitwe yose ikomeje guhangana, nta numwe uravanwa mu biniro byawo ku buryo bikomeje guteza ikibazo ku mutekano w'abaturage. Nyamara mu gushaka gukemura ikibazo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko amahoro yabuzwa n'u Rwanda kubera ko ngo rufasha umutwe wa M23 mu gihe muri icyo gihugu hari iyo mitwe yose yitwaje intwaro isaga 130 ikomeje kwica no guhohotera abaturage. Hagati aho hari inama yari igiye kuba yari iteganyijwe muri Qatar, yagombaga guhuza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi. Hari akantu kabaye hanyuma iyo nama ihita ihagarara. Ni mu karere nagira nkubwire yuko hari hateganyijwe inama yagomba kubera muri Qatar i Doha. Rero hari yagomba guhuza nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi. Ni mu gihe rero ejo bundi kuwa mbere birumvikana, donc uyu munsi kuwa mbere tariki 23 Mutarama hari hateganyijwe ibiganiro byagombaga guhuriza i Doha muri Qatar perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi wa Kongo Kinshasa Felix Tshisekedi. Rero amakuru yizewe aravuga ko bitakibaye kuko biravuga ko Tshisekedi yanze kujya muri Qatar mu rwego rwo kwanga gushyikirana n'u Rwanda, ashinja gufasha M23 mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda iduhango bari bamaze kuhagera itsinda ry'intumwa zarwo mu rwego rwa diplomasi ndetse n'itsinda ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Byashoboraga ko perezida Kagame yari kurara agiyeyo. Aya makuru akomeza avuga ko nyuma y'uko bimenyekanye ko Tshisekedi atakigiye muri Doha, perezida w'u Burundi unayoboye East African Community nawe yahise yigira muri gahunda z'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Ibi biganiro byari byateguwe n'ubutegetsi bwa Qatar mu rwego rwo kunga u Rwanda na Kongo bitagicana uwaka bitewe n'umutwe witwaje intwaro M23 na FDLR. Byari byatumye rero abandi barimo perezida w'u Burundi wa Angola na Uhuru Kenyatta usanzwe ari umuhuza w'abanyekongo. So bwa mbere perezida Tshisekedi abura mu biganiro bishakira umuti urambye ibibazo byugarije igihugu cye, kuko no mu mwaka ushize na 2022 ntiyagaragaye mu nama y'ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba
baganiraga ku kibazo ndetse n'ibindi bibazo byinshi biri mu gihugu cye akunze kwegeka ku Rwanda. Icyo perezidansi y'u Rwanda rero yatangaje ko ibi biganiro byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo perezidansi y'u Rwanda yatangaje ko ibi biganiro byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahateraniye abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bitabiriye inama ihuza umugabane wa Afurika ndetse na USA. Icyo gihe bavugaga yuko ariho byabereye. Inama yobowe rero n'umuyobozi w'inama y'abakuru b'ibihugu bigize East African Community, Evariste Ndayishimiye, akaba na perezida w'u Burundi, yitabiriwe na perezida Paul Kagame na Joao Lourenço uyoboye ICJLR, akaba na perezida wa Angola. Abandi bakuru b'ibihugu bigize East Africa bayitabiriye iyi nama harimo perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, William Ruto wa Kenya na Madamu Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Ibiro by'umukuru w'u Rwanda bivuga ko iyi nama yari igamije kongera gusuzuma no gusangira ibitekerezo uburyo ibyaganiriweho i Rwanda ni Nairobi byashyirwa mu bikorwa. Nyuma y'uko ibi bitangajwe rero, Tshisekedi yavuze ko atabonetse muri iyi nama kuko ngo yari yitabiriye ubutumwa bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Ibindi ibintu nabyo byaje gukurura impaka. Perezida Tshisekedi ashinja u Rwanda gufasha umutwe mu 23, Perezida Kagame ashinja ingabo za Kongo gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, dore yuko uyu mutwe umaze y'iminsi kandi wangiza byinshi, ugaba ibitero ku Rwanda ari nakugirira nabi abanyekongo ubwabo, dore yuko bivugwa ko wambukanye ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi, dore ko harimo abagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi ubwo bicaga ndetse bagatsemba Abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu. Bakunzi bacu, dore uko aka kanya muri Kongo byifashe. Uyu munsi ibintu byongeye kudogera mu butegetsi bwa Felix Tshisekedi. Muti bigenze gute? Nagira ngo nkubwire yuko ibintu bibaye bibi cyane ubwo umwe mu bajyanama ba perezida basanze afite pasiporo y'u Rwanda. Murabizi ko hamaze iminsi hari umwuka mubi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ahanini rishingira ku kuba iki gihugu gishinja u Rwanda kuba ngo u Rwanda rushyigikiye M23, umutwe ukomeje gufata ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ibintu byongeye guhinduka ubwo rero mu by'ukuri murabizi ko uyu perezida Tshisekedi yagiye avuga yuko afite abagambanyi benshi cyane, haba mu gisirikare ndetse no mu bindi bisata bikomeye by'igihugu. Rero aje gutungurwa mu buryo bukomeye cyane. Yatunguwe n'iki? Umwe mu bajyanama be bihariye bihariye aje gusanga yifitiye pasiporo y'inyarwanda. Mutiro byagenze gute? Ni mu butegetsi bwa Tshisekedi hamaze iminsi hari kwikanga baringa, by'umwihariko mu buyobozi bukuru bushinjwa gukorana n'u Rwanda, aho noneho byafashe indi ntera nyuma y'uko wari umujyanama wa perezida Tshisekedi bivuzwe ko bamusatse bakamusagana pasiporo y'u Rwanda. Impaka zongeye kuba nyinshi rero ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko bivuzwe ko Fortuna Biselele wamenyekanye cyane nka Before bamusanganye urwandiko rw'inzira rw'u Rwanda rugifite agaciro. Fortuna Biselele ari mu bafunzwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwa kuba intasi z'u Rwanda, bashinje ibinyoma byo kuba rufasha umutwe wa 23 no guteza umutekano muke muri Kongo. Uyu munyapolitike rero yatawe muri yombi, hamaze iminsi havuga ibihuha Kinshasa muri Kongo ko ariko ari gukorana n'u Rwanda, aho kuwa gatanu w'icyumweru gishize yagiye gufungirwa muri gereza nkuru ya Makala nyuma y'iminsi 5 yari amaze afungiwe ahantu hatazwi. Uku gutabwa muri yombi rero kwaje gukurikira isaka ryakorewe mu rugo rwe no kubanza kureba amakuru yose ari muri telefone ze ndetse n'ibindi bikoresho birimo na za mudasobwa muri mu maboko ya polisi. Hari andi makuru avuga ko byafatanywe Fortuna Biselele harimo na pasiporo y'u Rwanda ngo ikinafite agaciro. Iby'iyi pasiporo y'inyarwanda yafatanywe Fortuna Biselele byagarutsweho mu rubanza rwabaye mu muhezo ukomeye cyane kuwa gatanu tariki 20 ari nabwo yahitaga ajyanwa muri iyi gereza ya Makala. Ubwo yagezwaga mu rukiko yari arindiwe umutekano mu buryo budasanzwe n'abasirikare bamuzanye mu modoka itabona ibirahure byijimye ku buryo wabonaga yuko ari ibintu byaciye igikuba. Uyu rero Biselele biravugwa yuko ngo ari intasi ikomeye ndetse akaba ngo yaratataga ubutegetsi bwa Tshisekedi mu buryo bw'ibanga. Ni ibintu bitaremezwa ariko bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati ni gute uyu mugabo yaba afite pasiporo y'inyarwanda, ni gute uyu muntu afite pasiporo y'inyarwanda kandi gifite agaciro, donc ikiri valid.
bimeze bite, yayikuye he, byagenze gute? Ibi byose nibikomeje kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Birumvikana ntabwo ari amakuru uba wavuga ngo niyo cyangwa siyo, ni ibintu biba byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga ariko bijya bivamo ukuri. Rimwe na rimwe hari igihe usanga ibyo bintu biri kuvugwa, biri gutambagira hirya no hino, usanga ujya kubona ukabona nibyo bivuyemo amakuru yizewe. Uwo ngo rero yafatanywe pasiporo y'inyarwanda. Hagati aho bakunzi bacu